неме бар го, карточкалар. Ошонун ичинен кээ бир адамдарды алып койсок да болот деп ойлойм да, потому что Бермет вначале помогал, анан кийин бошобой калды окшойт. Может, ал башка проектте иштеп жүрөт. Так, пока сейчас будем эти карточки оставим в таком виде, и потом уже, когда со следующей недели мы потом вот эти, те, кто, у кого нету времени, возможности, мы будем уже заменять их другими. Бизде тиякта канча киши бар, 50 киши активный болуп атпайбы, ошону эметебиз да. Да. Пока Диана азыр ушу бойдон жүрөсүң. бошого жатам деп анан мындай эметип түшүндүрүп айтып кеткен, мы поняли. Башкалар, например, ал жерде ББ деп бирөө турат. Он вообще, Эрбол говорит, что личкасына жаздым деп, тоже не ответил, игнор кылып койду, да, и мы поняли, что может у него нет времени или там не может зайти, доступ жок болуп калдыбы. Короче, мы начали вчетвером работать. Бүтпөй элечи. Кстати, Тазим жок. Жок, Тазим бизде жок. Айнагүл жок, нет, протокол составляем. Все, хорошо, Эме. Азамат, могу карточканы вниз спустите. Дизайн спринт дегенде. Ылдый жака түшүрүп койгула. Да, пониже. Этот вопрос мы решили. Спринт, и ошо жерге коелу, ошо жерге. Жок. Окей, протокол. И протокол. Теперь пойдемте вверх. Research аналогтарды изилдөө боюнча карточканы жок, Азамат. Research спринт 2 деп турго. И ушу боюнча мне бар, какие есть. Завтра тоже им нужно отчитаться. Так, Айнагүл же бар бекен бу жерде? Ее нету. Так, жок экен, а? Бул командадан ким бар? Кечөөбүз мурда аны көрсөттүңүздөр беле? Көрсөткөндө ошо жана айткандай биринчи кыргызский эмелерди көргөзүп, анан кийин international компаниялардан бир нечесин көргөзүшкөн да. Ошонун ссылкасын могу жака калтырып койсоңуздар болмок экен, же вложение сыяктуу кылып ссылкасын. Так, здесь никого нет, по-моему. Мен бармын, саламатсыздарбы? Ага. Азыр мен демонстрация кылып көргөзүп коеюн да. Окей, анда мен өчүрөйүн. Ссылкасын карточкага илип койсоңуздар кылган иштерин, ушундай болгондо сразу таба алганда. Биз бул жерде ошо Данияр, Айнагүл эже үчөөбүз иштедик. Биринчи ошол конкуренттерди анализ жүргүзүүдө, конкуренттерден биринчи Кыргызстандан баштадык. Кыргызстанда бир сире айтып бердик го, Молдогазы азаматтарга бир сире булардын баарын түшүндүрүп айтып бердик. Эмнеге анча эмес, эмнеге жакшы, орточо деген 3 бааны койдук. Жана көк светке бул түшүндүрмөлөрдү жазып кеттик. Өтө жакпаган жерлерин жаздык. Я перебью немножко, Нурайда, хорошо. Мен бул видеону көрүп чыктым. Бардын жакшы иш жазапсыңар. Теперь вам задание, ушул эмени Миронун ссылкасын Треллого илип койгула в комментарий жерге. Азамат көрсөтүңөр, вот эту работу, которую вы сейчас, я извиняюсь, что вас перебиваю, просто вот эту работу, которую вы проделали и собирались сейчас рассказать, эртең командной встречада айтып бересиз полностью. Азыр просто вы как член этой команды прикрепите ссылку от Mirror, вот этой доски, в комментарии напишите, чтобы видно было, что именно ушул команданын представители жазаган иш көрүнсүн да. Да, еще да бир кошумча кылып кетчү нерсе, share кылганда только can view деген эле share менен бөлүшүңүздөр да, өзгөрүп кетпесин. Да, ошондой кылгыла, can view менен кылгыла. Анан еще эртеңке чейин кимдер чыгып презентовать этет, ошону такташып алыңыздар. Азыр эле ошол жерден эле Треллого жүктөп койгулачы, Нурайда, чтобы завтра уже мы конкретно знали. Notion'ga кирсеңиз, күздемиге, келечек диджитал. И ветка, у вас ветка есть, да, Нурайда, по-моему, аналогтар деген. Ошол жерден кипиш кылып, эртең ким выступать этет деп бир сыра движение кылып коюңуз, Өйдө жактан главный. Анан дагы бир сунуш бар эле. Нурайда главный страницага киргиле, и ошол жерден Треллого киресиңер.
И там вот өзүңөрдүн карточкаңар research аналог дегендерди и в комментариях прикрепите. Сохранить. Все, ага. А вот эта ссылка, что за ссылка? Это та же ссылка, да, по-моему? Мен эки жолу кылып койдум. Эки жолу удалить этип койгула биринчисин. Да, эми Джама, вы тоже туда закиньте свою ссылку, если вы на Миро работали. Трелло закиньте, да. Все, Нураида, ертең с вашей команды ждем отчет. Финальный отчет, на каком макете мы остановились деген болуш керек, да, Все хорошо. Так, теперь эми Азамат. Рахмат неме, Нурайда. Азамат, следующий карточка. Так, бул астыга кетсин кайра. Ошо айтайын эле калтыра бересиңер, өйдө жыл өргүлө. Башкы бетти мы обсудили. Вот теперь спринт ревью, скрам мастер. Получается, Берде Аруке Ару менен и Эржан. Иржан Жентаев. Жентаев. Скрам мастер болду да силерге. Все, теперь мы с вами будем плотно работать со следующей недели. Это закроем эту карточку. Сайттын структурасына өтөбүз. Турерсиң берди, сайттын структурасы боюнча. Бул маселе боюнча у нас что идет? А буну деген тиги эме Нурайдалар чогуу айтып берет эртең. Эта карточка тоже закрыта. Завтра ждем тогда. Болгону жанагы Мирордун ссылкасын бияка прикрепить надо и все. И ушуну прикреплять этип коюңуз. Биз эми ушул анализдөө изилдөө боюнча эми клиент продакт оунер катары Азамат агайдан бир интервью алсак болобу деп сунуш киргизейин дегенбиз да. Болот. Именно уточнять этикчи, баягы именно кайсы милер көбүрөөк жагат, анан кандай болушун каалайт ошол боюнчачы. Болот. Эми жанагы карточкаңарга кирип Нурайда чек-листке киргизип коесузбу? Взять интервью у Азамата агая деп, Азамат Токтокунова деп чек-листке киргизип койгула, анан эртең уже отметка кылабыз анычы. Так, логотип жазуу боюнча мы это обсудили, все, по этому вопросу мы закрыты. Мы, по-моему, все. Эмди текшерүүнү көргүлөчү, Азамат. Текшерүүдө команда чогулту, и буну биз азыр будем обсуждать. Этот вопрос... Ну, жок, бул вопрос, он решен. Вот что сделать надо. Имиджди бассаңар. Азамат агай өзү да комментарий жазып коюп туруп, имиджди. Этот вопрос решен. Вот тут мы уже 114 человек выявили, из них 50 у нас активны. То есть, получается, буну деген, дан деген карточкага киргизип койгула. Так, дан деген биякта. И спринт 2 данга киргизип койгула. Имо эмесин меткасын спринт 2 деп койгулачы. Карточкага кирип, просто вот этот удалите галочку со спринт 1 и спринт 2 поставьте. Ага. Так, все, теперь давайте вот спринт 2 көрөлү. Бул ношунга опросник жүктөөнү мен уже понедельник буюрса даяр болот. Бул еще под вопросом. Вот теперь вот этот вопрос наш. Бош катышуучулар башка долбоорлорго жетишпей жаткандарга бөлүштүрүү. Бул жерге Азамат, давайте чек-лист поставим. Жок, чек-лист. Бөлүштүрүү деп койгула. Теперь мы даем срок до следующей среды, да? Добавить. Так, теперь добавить деген жер, добавить элемент деп койгула. Дедлайн среда кайсы күн экен?
22 окулабы? Дедлайн 22-си. Сейчас. Среда, да, 22-си, 23:00 деп койгула. Так, добавить. И еще один элемент. Сделать объявление в Келечек Digital о том, чтобы все участники, кто заинтересован работать в Келечек Digital, пускай своевременно заполнят свои эти департаменты. Объявление в Келечек Discord, Келечек Digital. Давай. Департаменты. Объявление деп коеюн ба? И объявление. Мгм. Для всех, именно кто заинтересован КАДда. Русский клавиатурада мен таппай атпайм. Кийин орусча, кыргызчага которуп койсуңар да өзүңөр, Так, хорошо, добавить. 22-синде биз результаттарды уксак, биз 23-үндө должны сесть и по всем проектам распределить их. 23:09:21 Азамат Молдогазы Сайкал распределяем по 29 проектам деп жазып койгула. Так, теперь здесь еще. Эме кылайлы. Азамат Молдогазыга эме кылгыла. Бизде канча киши, фронтендте киши көп бе, по-моему, Мирадан, насколько я помню. Да. Ошо Молдогазы менен Азамат экөөңөр эме жакты бөлүштүрүп алгыла, development sectionде. Нам нужно, знаете, что сделать? Ушуну кантип бөлүштүрөбүз? Нам нужно ошо development отделди. Development'te у нас фронтенд есть, UX, UI дизайн бар, mobile development бар, backend бар, дагы эме бар. Жок, эменин ичинде development ичинде деме UX UI'дан ал дизайн деп департамент өзүнчө. Development'ти көргүлөчү. Development бунун ичинде төртөө болуш керек эле. Ошо төртөө анда эме API дизайнда канча киши бар экен? Канча проект бар? Дизайнда эко, бирөө UX UI, анан бирөөсү графический дизайн. То есть здесь 5 и там 2, да? 7, еще картаны ачсаңар, неме development, эме департаменттин картасын, mirror картасын. Окей. Не, бул эмес го. И вот давай, чуть-чуть уменьшите. А вот смотрите, у нас есть, первый идет фронтенд, нет, development, первый отдел development. Так, вниз, нет, пока саб-отделы не трогайте. Development идет, дизайн, еще вниз спуститесь. Первый департамент болот, анан кийин отделдер болот, фронтенд, мобайл, DevOps. Вот департамент у нас получается дизайн, контент и development. Еще маркетинг дегенде бар да? Маркетинг бияқты тийишпей турган. Нам нужно вот это левый жакты распределить нужно. Но контентте киши жок экен вообще. Контентте киши жок. Киши жок экен. Контентке мы объявление беришибиз керек. Возможно, бул эме экен көпчүлүк түшүнбөй калдык шутка. Потому что, смотрите, у нас могу немеде, ориентируйтесь, мы келечекте департамент деген категория бар го. Ошол жакка мы распределять будем теперь по департаментам. И получается фронтенд, бэкенд, SEO менеджмент. SEO менеджментте киши жок бизде. SMMге киши жок, тоже. Так, теперь получается нам нужно девелопментти. Давайте Азамат, Молдогазы, девелопментти экөөңөр бөлүшүп алгыла да. Молдогазы фронтенд алгыла, Азамат силер бэкенд,
UX, UI дизайн, потом что там, DevOps и Q&A сиз Азамат алыңыз, а Молдогазы силер полностью фронтенд менен заниматься эткиле. Вам нужно сделать таблицу в Notion. Кыла аласыңарбы же кылып берейинби силерге? Кыла алабыз. Кылабыз. Так, теперь вот смотрите, точно такая же таблица, как Мүчөлөрү команданын. мүчөлөрү деген, командалардын мүчөлөрү деп, и ошол жерден распределить именно пофамильно, да, кто во фронтенде и кто вот жана силерге бөлүнгөн эме боюнча. В принципе, могу жерден эле фильтр кылып эле ошол жерден выбирать этип көчүрүп салсаңар болот да, это легко сделать. Ошону просто нам нужно распределить, анан ошол жактан биз канча фронтенд бар, канча эме бэкэндчиктер бар, ошолордун баарын анан по 29 проект боюнча бөлүштүрүшүбүз керек да. Бул жерде команданын мүчөлөрү кала берсин, биз просто тиги департаменттерге аттарын эле киргизип коюшубуз керек да, жаңы таблица түзүп туруп эле. И ооба, ошо. Мисалы, эме Молдогазы силер фронтенд, жалаң фронтенд алгыла, потому что фронтендте киши көп. А калган частьты пускай Азамат берет, анан ошондо вы должны создать 2 таблицы. Команданын мүчөлөрүнүн ичинде түзө албайбыз, мы, скорее всего, жанагы главный страницага өтсөңөр. Главный страницада мы же вот тут разделили по департаментам. Ошол жака эле киргизе беребиз. Жаңы создавать этпей элечи, Жок, вот девелопментке таблица түзбөдүк беле, помните? Ооба, инженер Ушул деп. жерге эле киргизе бергиле да, пофамильно, кто чем хочет заниматься, да, таблицага эле киргизип койгула да, и мы там уже... А нет, бул жерде задание менен кеткен, Берде задание менен. Жок, бияка кирбейт экенбиз. Анда создаем эме новую таблицу, ошол таблицаны ичине бөлүштүрөбүз анда. Ошол жактан мы потом мындай прямой распределение алабыз да. Окей, аны деген кайсынын ичине киргизип койсок болот? Команданын мүчөлөрүн дубликат кылбай эле, и дабликейт кыла бергиле, ооба. Команданын мүчөлөрүн дабликейт кылгыла. 2 жолу дабликейт кылсаңар. Да, 1 жолу. И вот тут переименуйте бирөөсүн фронтенд, анан бирөөсүн болсо эме backend, design, UX, UI design, mobile development деп эле бөлүштүрүп алгыла. И ошол жерден у вас уже готовый таблицадан эле удалять этип коесуңар да. Өзгөрөт. Биринчи rename кылсаңар, же ичине киресиңер. Ушуну эме кылгыла, фронтенд кылып койгула. Молдогазы силер ушул таблицаны эме кыласыңар, түзөсүңөр, Жалаң фронтенщиктерди чогултуп койгула берге. Анан тиякты болсо уже... Молдогаз жазып атасызбы? Сиз ушуга кирдиңиз беле? Ладно, мен өзүмкүнө кирейин. Азамат өзүңөрдүнө кирип, өзүңөрдүн департаменттиңерди переименовать этип койгула анда. Бuyакта backend, mobile developer, DevOps. Еще что там было? QA. QA. Дизайнерлер боюнчачы? Дизайн өзүнчө эме да, өзүнчө департамент. Давайте еще да бирөөнү түзгүлө да, бирөөнү дизайн кылып койгула анда. Да, 1 жолу дабликейт кылып койгула. Молдогаз сиз жазып атасыз да? Мен тийишпей эле турайын. Анда загруз болуп атат. Там у вас как раз готовая таблица болот, ошол жерден эле сегрегация кылып койсоңор эле чыккылат. Кээ бирлер, мисалы мен өзүм мисал кылсам эме да, мен тандаган мисалы фронтенд и QA кылыпчы. Хорошо. Ошондо 2 жакка тең кире берет да. Фронтенд жок, фронтендте посмотрим, фронтендте киши көп, мы, наверное, вас на QA перекинем.
Ну, бирок фронтенд. Ладно, тамаша, фронтендке жазылсаңар ошо көрөбүз эме. Проектке жараша көрөбүз да, если нехватка фронтенщиков будет, тогда ошо фронтендке закинем. Ну, бирок основной QA болосуңар деп эле кирбейм. Кайкы эле тиги азыр буларды өзүнчө неме создавать этип анан мындай ролдорго бөлүштүрүү деп жазып коелу. Негтен көбөйүп кетти. Так, могу жерден мындай кылсаңар, фронтендке кирсеңер, эми Молдогазы азыр көрсөтүп берейин, структурасын түшүндүрүп берейин. Азамат киребиз. Могу жерде table view кылып койгула. Table view кылып туруп, категорияны можете hide кылып койгула, категорияны. Эмне кылып? Категорияга келсеңер, категория, жок, категория. Hide, скрыть деген. Внизу. Амнеки. Так, теперь жашаган жерини hide кылгыла. Поштасы калыш керек да. Поштасы калат. Так, кошулган күнүн тоже. Тоже hide делать, это не важно уже. Шилтемелер тоже не hide тоже, hide кылып. Все. Вот тут... Окей. Теперь вот тут сегрегацию делать именно inactive, unactive. Inactive'тен эки экен, ошо үстүнкү inactive'ти астыга жылдырып койгулачы. Үстүндө бир inactive турбу? Алар тандап турду уже. Булардын значит өзгөртүш керек экен да, актив. Өзүңүздөр анда өзгөртсөңүздөр болот. Ким тандаса сразу актив кылып өзгөртүп койсоңуздар. Ата inactive кетип каласыз. Башка жок да, бири тандап тур барды. Бул жерге эме фильтр коюп койгом, тандаганда эле. Теперь могу жерден смотрите. Азамат эме кылгыла. Бүттү development экен, developmentке кирип, development дегенди өчүрүп салгыла да. Департаментке кирсеңер, ушул жерге. Нажмите. Development дегенди өчүрүп. Вот тут нет, внизу. Астыкысына 3 точки нажмите. Ошол жерден delete кылып койгула. Все. Так, теперь смотрите, кейлер и дизайн тоже удалите. Дизайн, она может быть департаменттерин баарын удалять этиле. Контент менеджмент деген бар экен. Ошол жерден эле походу удалять этерле сразу эле. Мышкам иштебей калып кыйналып атам ноутбукта. Маркетинг тоже. Менеджмент дейт го. Менеджерге астында өчүрөм. Астынан өчүрөсүңөр. Так, все, теперь выйдите. Вот теперь смотрите, у нас теперь здесь две роли есть. Теперь могу жерге департаменттен жерге алып келсеңер. И ошол жерден insert right дегенди бассаңар. Insert right, жок. Окей. Insert right. Окей. Insert right. Теперь могу жерден опять же департамент дейсиңер. Департамент 1, департамент property жок. Property деген жерге. Жок, берки жаңы. Жок. Жаңы. Ошол жерге департамент дегиле. И selection сделайте. Департамент и selection кылып койгула. Select. Multi-select. Жок. Select. Теперь смотрите, могу жерде QA, mobile, анан UX дегендерин бар го, экинчи тандалгандардын бардыгын мияка жылдырып койгула да. У нас еще первая таблица у вас должна быть жалаң фронтенд, вторая таблица жалаң QA деп туруп, ошондой жазып коюшуңуз керек да. Бияка жаңы создавать этиш керек экен бияка да. Ошо create деп койгула. Мисалы, бул жектен 3-чүнү тандагандар бар экен, аларга да 3-чү создавать этиш керек экен анда. Жок. Ушул экөө эле жетиштүү болот. Мисалы, основной у них фронтенд идет, и плюс дополнительно, видите, мисалы, бул жектен Данияр Керимкулов мобайлда бар экен да, аныкычы. Анда өзүнчө
создавать этебизби дейм. Да, үчөө тандагандарды ошо дополнительно бирөөнү создавать этип койгула. Хорошо, түшүндүм. Мында ошо суроо жатат. Түшүндүңөрбү структураны, как делать? И Ага. там у нас визуально уже будет видно, да, кто, кого, куда мы можем раскидать. Ушундай кылып эртеңки чейин дайындаш керек да бардыгынчы. Биз эме деп атпадык белек, средага чейин күтөбүз деп эле күтпөй калдыкпы? Жок, буну средага чейин, забыла я. Да. Окей. До среды ждем, мы просим всех, чтобы они заполнили, и в среду мы уже потом в четверг распределение кылабыз. Ана буну өчүрүп туралыбы азырынча? Жок, просто я хотела показать, вот ушундай образец менен кеткиле, да, мы уже шаблондор түзүп коюп атыппы. Эми вам нужно сегрегацию сделать, да? Просто тиги мисалы команда мүчөлөрүнө кийин кечирээк кирип да неме кылгандар болушу мүмкүн, алар бул жака келбей калат. Знаете, что сделайте, эмен? Азамат, мо фронтенд, дизайн, бэкэндти могу жерге private кылып которо аласыңарбы? Же өзүңөрдүн личный страницаңарга которуп койгула? Жок, эме кылбайлы, среда күнү эле ошо баарын неме кылалы, эле дубликат кылалы, чтоб последний апдейттин баары киргидей болупчу. Хорошо. Ну, в принципе, до среды вам экөөңөргө нужно вот такую таблицу приготовить, да? Хорошо. Менде сунуш бар да. Калкабажы. Ошо бөлүштүрбөй элечи. Мисалы үчүн Notion'da көрсөтүп атат азыр фронтендте ачып койдуңуздар го. Ошол жака эле мисалы үчүн активныйлар өздөрүбүз эле катталып бербейликпи силерге жумуш кылбай элечи. Өзүбүз эле ошондо списокто такталып калат да, ким кайсыл жакты жүргөнүчү, каяка каалап атканын. Маселе немеде туруп атпайбы? Баардыгы кирип, баардыгы жазбай атпайбы? Ошол маселе болуп атат. Сиз анан дагы бир 10 чакты киши жазышы мүмкүн, анан калгандары ошомо деле калат да, анан баары бир биз кайра копия кылышып чыгышыбыз керек болот. Ошон үчүн биз башында мо команда мүчөлөрү деген сводный таблицаны түздүк да. Эми мо 22-сине чейин күтөбүз, ушунун баарын толтуруп күткөндөрдү. Те, кто успеет заполнить до 22 числа, у всех будет доступ. А те, кто не успеет, мы полный доступ отключать этебиз. Но они могут продолжать находиться в Келечек Digital, да? Потом, если у них интерес появится, эчкимди кубайбыз, эчтеке кылбайбыз. Если вдруг у них интерес появится, они активность проявят, мы их потом соответствующий отделы подключим. Просто немножко нужно толчок берип коюш керек болот да, а то жүрүшөт дагы деле. Шашпай деле толтурам дегендерчи. Бир сыра мындай эме кылып коелу, мындай как бы чымчылап коелу. Же туура эмеспи? Проголошение керек да. Оюнду чыгып алдыңыздар. Ойготуп. Ойготуп коелу мындай, ойгонгула биякта деген уже кодировать этип баштап атабыз дегендей сыяктуу болчу. Мени ашарга бөлүп койгула, Миржас, сиз эмесизби, биякта активдүүсүзбү же активдүү эмессизби? Азыр актив болуп койдум, негизи инактив болчумун. 22-сине чейин срок беребиз сизге. Бизге да команда бөлүнөт да ашарга. Ошол команданын арасына менин атымды кошуп койгула, мен ошол менен чогуу иштешип жүрөм. Хорошо, обязательно. Эме, не деп койсуз? Чотур болобу, чотур. Болот, конечно. Өткөн бияктан командалар тандалып атканда айтып аткам. Биз бул деген кыялыңыздар орундала турган неме болдук депчи. Долбоор. Өзүңөр кыялданган неме департаментке барып иштей берсеңер болот деп. Жок, эме Азамат менен молдабызга чотур чыштагыла, андан кийин ойлонуштурабыз. Все, теперь трелого отеля, Азамат. До конца у нас сколько? 1 минута осталась. Как раз мы уже заканчиваем. Все, тогда мы полностью распределили. И башка карточка жок бекен, көрөлүчү, мындай көрүлөчү. Дагы эмени айтып коеюн да, мен 23-ке чейин алган 23 болор саат. Түнкүсүн отуруп жасайт экенбиз анда. 23 удобный го дейм, потому что после уроков там элдердин баарын эметип постараемся неметип. Сайкалы же, ушу менен бүтүрөсүзбү, жаңы зум ачалы, дагы бүттүк го дейм, ушу менен маселелер бүттү. Болгону не забудьте, Азамат как скрам мастер болуп объявленияны
келечек дижиталга бүгүн же эртең илип койгула, ушундай суроо берилип атат депчи. Окей. Все, мы карточки закрыли в основном. Достор, эме жетишпей жатсаңар бизге дагы жазып койгула, жардам бергенге даярбыз. Ооба. Азамат мырза. Ооба. Азаматка чотук бергиле, Азаматка. Сирдагы чакырам. Азаматка чөнтөккө салып койгонбуз. Беришкен жокпу сиздер менен Сайкал эже? Баш керек эле да. Вот